Here we go. This is the Final Fantasy II 20th anniversary. Let's go. Swallow oxygen. Posisi PW. Kayak beli bangku buat streaming enak juga nih, tapi yang slow ya. Kenapa sih Final Fantasy selalu diawali dengan scene kebakaran ya? Atau kehancuran? Jagoannya ini. Muhammad Sulpi. Iya ada suaranya loh. Serem, serem uga. Wow. Magic. Ini monster ini mah coy. Hai, kena matanya dua. Oh, kena leher itu. Anjir, tapi masih hidup cuy. Panjang juga nih scene. How much it's hard to be reminded all the time. Swallow oxygen. Cakep juga itu guys, cewek. Jernih ya. Jernih guys, aman. Let's go, Final Fantasy 2. Copyright nih. New game. Inggris lah ya. Oh, ini bisa diganti ya? Guy, anjay. Oh, kita nggak bisa ganti ini ya. Oke, udah kita ini aja ya. Namanya ini aja biar tahu. A long life peace. Anjing mau di kotak-kotak boy. Is at the end. End apa sih? Oh, itu monster, gue kira api. The Emperor of Valamesia has called forth monster from the underworld and has begun his campaign for world conquest. Menguasai dunia. The Rebel Army. Emperor's Plan. Baca sendiri lah ya, pada gede kan lu. With the rebels castle fell to an assault of by the empire. Like with little choice, the rebel withdrew to the remote town of Fair. Anjay. Warriors from Finn also found themselves. Ini kita, wah gila, tiba-tiba gue nedai. Anjir, beneran attack nih.
Tag pasti mati sih guys, beli aja lah. Mati pasti ya. Kok 3 doang ya? Satu mana ya? Jadi hidupin ceritanya. Kelihatan gambarnya ya, keren. Minwu, he will. I sense a strong life force within. Oh, ini sekarat kita. Sigil. Oh, namanya Sigil. Tinggalin loh. Gila, tiba-tiba bangun gitu, ngeprank. Where am I? Leon, Maria, Guy, where are you? Leon, you're alive. Atu. I'm fine, Maria. You're alright too, Guy. But wait, where's Leon? Prince of Finn saved us, but Leon not here. You regained your strength. Very good. Your life force is strong indeed. It was you who saved us, wasn't it? Thank you. Forgive me, your highness. But there is something I must ask of you. Please allow us to join the rebel army. I could never allow such a thing. You know, nothing of battle. You would only be throwing your life away. You should return to your home. Suruh balik anjir. Ditolak. But even so, this changes nothing. I cannot permit you to join your The password is Will Rose. Learn. Will Rose. The Wildred is the insignia of the Kingdom of Finn. Halo Malio. Malam juga. The Will Rose is the insignia of the Kingdom of Finn. Eternity. Your brother Leon is missing, is he not? It's possible that he's being held in Finn. Gue nanti sambil buka ini ya, guide di internet. Ajay. Di sini jamnya bunyi guys, serem dah. Mana kayak mau mati. Bisa gak sih kita nge-save dulu? Right handed. Aduh, ini pakai bow, cok. Spirit. Grinding parah nih bang, karena tidak pakai sistem level. Oh gitu bro.
Gue baru main ini. Kebiasaan main Harvest Moon larinya R anjir. Here we go. Kita keluar banget nih guys. Apa ada item di sini guys? Cek dulu lah ya. Siapa tahu ada. Siapa ini guys? Berarti ibunya ya. Explore dulu ya, seperti biasa. Tempat tidur guys. Ngaca dong. Yang jadi magic siapa? Nggak tahu. Ntar cek dulu lah. Gue belum tahu kan siapa yang cocok jadi magic. Kulik-kulik dulu. Biasanya sih yang cewek sih kalau gue. Ada peti nggak ya guys di sini? Untung gue ngeliat nih ada peti. Potion. Gak ada. Minggir dong, lu bisa. Maria bisa. Oh gitu, ya udah. Lu bisa minggir gak sih? Nah, gitu geser. Jadi sini banyak nyamuk guys. BTW ini gue nge-lab di kampung ya. Maklumin kalau rada nge-lag nanti. Pakai data gue. Duit gue berapa guys? Di sini ada tempat item nggak ya? Defense dulu sih yang penting kata gue mah. Biar nggak cepet mati aja gitu. Dia bisa pakai buckler guys. Belilah ya. Beli 3. Apa jangan gue udah punya lagi? Tuh kan gak penting banget anjing. Salah beli lagi. Letter armor gue udah punya. 2 bang, pakai 2 kapak biar damage kasar. Iya sih. Di sini bisa ini ya, 2 tangan ya. Di kemarin kita main FF. Letter cap gue udah punya belum sih guys? Gue takutnya gue udah punya gitu. Belum punya ya. Beli 3. Jangan beli 7 anjing kebanyakan. Clutch gue udah punya. Letter glove punya nggak ya guys? Belum ya, belum pada punya. Di 3 ini sisa cepet cok. Ntar sabar lah ya. Let's go. Senjata ada nggak? Tempat senjata pasti ada dong. Oh ini dia guys. Ini apa nih, kakek kok ada di sini, curiga gua. Wah kayak gini ngapain nih guys? The Geyser Act is just a cover. My name is Tobul and I'm the best in blacksmith army. Oh. Senjata dia semua nih.
Magic Cure dulu. Emang ada? Masa awal-awal udah ada Magic Store sih? Magic Cure aman banget nih game guys. Tadi dulu dia pakai apa ya? Lupa. Bow. Apa ini dia di ini ya guys? Dia jadi ini two handed ya. Ini harus pakai ini gak sih guys? Kalau di FF3 kan dia harus pakai ini nih, senjata pakai panah gitu, maksudnya harus ada panahnya. Beliin gak sih guys? Pisau aja gak sih? Javelin juga bisa guys. Jadiin broadsword. Bingung gue guys. Sini ada magic emang. Boleh sih beli dulu kalau ada. Iya kan, harus pakai raw kan. Nah ini apanya? Ini black magic ya? Cure Tom. Apa bukan ini guys?